Hello friends, fighting kesong TPS ni bisinte kaisa katal job ni notification nailai notification khurka 15 September 2022 tarikh no tai notification bisinte ro commission advertise number 2022 date 10 tarik 8 March 2022 tarikh no notification okhor mani sakangni notification derongka 16 August 2022 and 25 August 2022 o notification angka miscellaneous post ni natai CDPO এবং ICDS post ni bagai online application 30 September jaratina online application khaimanai te on miscellaneous post ni andatei te kaisa post erkhlaijaka te post ni mungka Inspector Small Saving Group Insurance and Institutional Finance o post no miscellaneous post ni under no erkhlaijaka te jara miscellaneous post ni bagai sekango apply khaijatongnai te norok te baisa apply khainange hini saja pating kesang Education qualification tai category wise vacancy nailai scale of pay rejaktango 5700 ni simi 24000 jora rejaknai tai grade pay tongnai 6200 education qualification ke je kono stream ni graduate khlaijatong ke noro post ni baga apply khlaimanai tai preference rejaknai commerce arts economic and statistics subject na degree khlaijatong ke noro preference rejaknai saja category wise vacancy ongka unreserved tongnai 4 ni bisingo 1 post reservation tongnai women candidates ni bagai tai H0 ni bagai vacancy tongnai 2 ni bisingo 1 post tongnai reservation for women candidates ni bagai S3 ni bagai hingke total post 5 tongnai 5 post ni bisingo 2 post reservation for women candidates ni bagai rejaknai tai total post tongnai 11 post ni bisingo women candidates ni bagai hingke 4 post tongnai tai notification ni bisinte sajaka jara o post ni bagai online application form submission khainai rok tei norokni preference post no mention khlainange ani sajak tei candidates rok main exam qualifying khlaimani porai no norokno preference tei post rejaknai ni sajaka ke norok jara ICDS tei CDP post ni bagai miscellaneous post o online application khaijak tongnai rok tei norok tei waisa katal online application khaina nangya tei jara tao phano online application khaya khotongnai rok tei norokni online application last date tongnai 30 September jarataina notification full details naina bojake norok TPS ni website jok tongo o website thangani norok full details ni notification naimano tei notification aba ang video ni description ro rirenai tei norok video ni description thani kaham khe nainai di Hinke friends, norok nogoi mankana TPS ni bisingti na katal job ni notification o mahai katal job ni notification naina bagai hastini jobs YouTube channel subscribe play sapu khairi